Reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza muri aya masaha tariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge anu rikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo Remera ryafashe abasore babiri bacuruza urumogi, uwitwa Dushimimana Gad w'imyaka 24 na Mayira Eric w'imyaka 27 bafite udupfunyika 274 ndetse ubwo ni kimwe cya kabiri cy'urumogi rudapfunyitse. Bafashwe barutwaye kuri moto Bajaj Boxer ifite plaque LAI 522S bakoresha abarutunda. Ni indi nkuru y'akababaro muri uyu mwanya. Kigali, inkuru y'akababaro bibarwa Yunus se w'umuhanzi Kitoko bibarwa yapfuye. Amakuru dukesha ikinyamakuru umuseke.com bamenye nuko bavuga ko kuri uyu wa 27 z'ukwezi kwa karindwi n'ubundi ngo papa wa Kitoko w'imyaka 73 yafashwe n'uburwayi butunguranye aho yaratuye mu karere ka Nyanza ajyanwa mu bitaro bya kaminuza ya Kigali CHUK ari naho yaje kugwa. Imana imuhe iruko ridashira kandi abanyarwanda muri rusange twihanganishije umuhanzi Kitoko bibarwa. Komeza kwihangana mu bihe urimo bitoroshye byo kubura umubyeyi wawe. Byari byo dusubire mu biganiro byacu biri imbere.